Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar a chiar tu silian sang puya Voin khan COVID-19 awanga thi pakhat awm bel le a Mizo ma shipuya wanga thi za chu pakwa tingta LADC sarkar ma sai na alak te chu ennon ani don thu executive member puvi za thanga chuan soi Prime Minister Narendra Modi chuan naktu khian State Union Territory Chief Minister te COVID-19 thidan na pek chu atur chungchang akom don ramchunga COVID-19 shikai sing khat sangre le zaruk somni panga mu chu thar ani Mami district sil suri khomi COVID-19 shikai pu lakhidan chakma chu voin khan thia heti hian Mizoram shi wanga thi chu pakwa antlingta sarkar ho tu te hna tanga tudon danin voin chunudar ni le achan ve thita kumsomnga pasaria upa pu lakhidan chakma hi athi na chan tak nia ria chu pneumonia ania December ni somni pakhat khan mimal enkol damdo in pakhata ainen tirna COVID-19 ria kai ti mu chu ania Zoram Medical College ICU wa dalu zui nga lani ama hi thisen sang nei sa ani boka ri akai ti an mu chu na damdo in hi Aizawl omania wangin Aizawl shikai anga zialu ani heti hian shikai to zongzong atanga chutin nunna chan za thi za zela bial point panhi pakhata kai ta a heti la hian voin khan shikai enkol mek paruk ta chu an enkol na hmuna tangin an chuaka shikai mek lo omza chu somko pakhat an ni shikai to zongzong atanga chutin shikai mek hi za zela panhi point pakhat panhi ani a shikai to zongzong hi mi sangli zahni somko panhi ani a dam to za thi sangli za somko panhi ni in dam to hi shikai to atanga chutin za zela somko pasari point paruk pasari ani nimin la ni zan khan COVID-19 shikai som pasari mu chu bel ani a kumin nikokal ta chunga nikhata mu chu thar tamber alani ZMC laboratory mu chu zinga Mawbok veng mi panga chinga venga mi pakhat le falkona mi pakhat te hi shikai mekin an kai chhon an ni a chan mari sairang ami pakhat ve vele chuampuya mi panhi te hi state pona tangalo ho an ni trunet call manga lunglei district ami panhi le longklai district ami pakhat mu chu tharte state pona tanga lokir vek an ni a rapid antigen test manga mi pathum mu chu te hi longklai mi ve ve an ni a shikain an kai chhon vek an ni thung Nikum August ni somni pasria visi in thanalung oilo na neite thuthen enfiani in troi pui no trua result danglam a Nikum village council in than nei zo ta ka lunglei district hung khosom paruk atanga in than chungchanga lung oilo na neiten state election commission na lung oilo na an thlen te chu lunglei district election tribunal ruam manna in enfian na zo felani a troi pui no trua tu na VCP ni na chelmek tu independent candidate puti lal ne zawa chutling zo talovim in khan nei lai tling zo lo zo ka puam puram nun moy independent candidate ho chu atling zok te fin fi ani troi pui no tru VCP ni lai mek tilal ne zawa le ram nun moy te hi an vote mu inzat thum wora tilal ne zawa hi awan ne te zo ka ma se vote chiar that ngen na state election commission a thlenani angin district election tribunal rom man in vote chiar that ani le a heta hian vote thi pakhat alo om ta ka wangin tilal ne zawa ai hian ramnun moi hi vote khatin achak jok ti pom anita ani lungolona enfia na hi kardiam tani thum chung khan DC conference hall lungleya nei in heta hian official lam tel tur tele lungolona thlen na khuwa atanga VC candidate tin ayo te antela khosom paruk atanga lungolona an thlen sang te hi ngun taka ennon le ani nuwa khosom panga chuan engma thil diglo mu ani lo thunga Lunglei District Election Tribunal Secretary Pu Colin Hai Chawin kan correspondent Ashil Danin khosom paru katanga lungoluna neite chu antu thlen enfi na result nimin khan state election commissioner anthon ngal thule SEC lam hian official lekha anti thuai tur thuwa soi Lai Autonomous District Council sarkar thar chuan sarkar ma sain na thok tu alak engamazat chu ai nan don ni in LADC executive member Puvi za thanga chuan soi Puvi za thanga hian Nibin Khan Abial Bualpui NGU West lo in sarkar kalta khan budget ro manna atel lo master role za thum chuang le mi som chuang anghet alania an ria thua soya chief executive member Pu mangmunga chin za kai shruai MNF sarkar chon diglo taka nalak nia soi hi an ennon tur thua soya hei hi politics a phuba lak na nilovin LADC sarkar sumin dalona nasatak athen the dona wangin MNF sarkar chon angai poimo hle dona ni atia rammi puite chu an hmalak na thithiam turin Puvi za thanga hian angen bok Puvi za thanga chuam LADC MNF sarkar thar chu
nging mai tur anga thubel chen dolo the dar om ti soin politics in be na a chan chajok te chuan sarkar be na tur anjong ve reng thin ti soin CM pu manghunga chinja kai shuai MNF sarkar chu nget to ka executive body arwal khaya anging mai don lawani ati naktuk January ni som pakhati Mizoram missionary masaber lo thlen cham phaphak missionary day ani a sarkar pisa cholani hemini hian baptist tol chung ko sang ten omni khamin in khom le in pol hona zai khomin hunan mang thina ko shan tamjok chuan he ni hin missionary day lomna roile so cherte bot sein omni khamin hunan mang thina ni kumin missionary day hian ko shan mun puya changin jing lam le zan lama thu pui shan bot sei ni a jing in khom thu puya lalpa chuan lom fo ro man tura ti ani a zan lamin khom thu puya lalpa lom kan chakna ti ani ang Bible chiar tur thansa panhi le tong trai ro thupui panga siamsa ani bok heti la hen COVID-19 thileng la kami puite himna atan sarkarin in kho khirna dan a siama wangin in khom le in pol ho na lamte ati thei talova ko shan ho ten maniram chan angle sarkarin kaishona bo pelova mang thei te tan ero thupui le program siamsa te manga he hun poimo thaki mang thei anom chuan BCM headquarters chon alomom le anga ti ani Mizoram Presbyterian Koshan chon he ni hi missionary masalo thlen champapha ka pom tolo ma se Koshan din tan ni a poma tum ni in khom toro hana siam ni in Mizoram Presbyterian Koshan le harna ti le Mizoram Presbyterian Koshan ring tu te ti tur ti thupui te zer ho toro manani Koshan ni poimo ani awangin synod office le synod noya department sang te kharani ang Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga puanani Prime Minister Narendra Modi chon naktu khian state le union territory chief minister te COVID-19 shidan na pek chwa tur chungchang a kom dona internet kal tanga inbek pona hian COVID-19 din mun le shidan na pek dan tur soyani tur thu prime minister's office chuan atar lang puan to angin rampum huwa pa COVID-19 shidan na damdoi pek be pui chu January ni somproka kalpui tana ni dona hemi chungchang thluk nei ni mina prime minister Narendra Modi hova COVID-19 chungchang khir hona le shidan na damdoi pek be pui thak tan tura state le union territory te in pu cha dan thlir hona neya siamani a he chut khom na hen cabinet secretary principal secretary to prime minister union health minister le mi poimo dangte antel ani ram chunga COVID-19 shikai sing khat sang riat le zaruk somli panga mu chwa tharani a ti hian shikai mu chwa to zong hi vibe che khat nuai li le singa antling to a heti la hian dar kar somni pli kala chungin shivai en koldam sing khat sang ko chuang an oma ti hian shivai en koldam to zong hi vibe che khat le sing sari sanga chuang anam to ani shivai en koldam chak zong hi za zela somko purok point pali pani ani a thi pui tam zong hi za zela pakhat point pali ni in dar kar somni pli kala chungin mi somni pakhatin thi pui le a ti hian ria wanga thi hin nuai khat singa le zakwa pakwa an to ani Chanchinthar cherti topna na tlang pui voin khan COVID-19 na wanga thi pakhat bel le a Mizoram shipuya wanga thi za chu pakwa tlingta LADC sarkar ma sain na alak te chu ennon ani don thu executive member puvi za thanga chona soi Prime Minister Narendra Modi chon naktu khian state le union territory chief minister te COVID-19 shidana pek chwa tur chungchang a kom don ram chunga COVID-19 shikai sing khat sangre le zaruk somni panga mu chwa thar ani chuti zong chu Chanchinthar kan puan thai chu ani